Rodigeda, na Miss P, Para FM. Kavege Good Friday, roba disera baimbi babo bane baimba muzika wa gospel. Rari kutodoro bato phabonyana uri na haba bathu bana muzika wa budushika ngapi. Pezira razingophelela hapo. Bado bapo bana mafungu, baba na zwitori zwabo. Ndingazo bashikobona Rodigeda na musi yomodikanda kezula M1. Yaba yo jena hange Soweto na musimchire swa Para FM kainombeka mshumo rina muimbi makone muimbi ane musia chimba uyu muzika wa gospel badopola bone hapo une baba hone badozwifa zora amrena uone hapo une bone baba hone loko vera mchire swa Para FM ndiko batanganeza kameka mshumo ya Rodigeda no batanganeza ndi Miss P ndichere nena bone karibero tosika stora awara yabtaende chirnana musi huna zunji zune bakozi wana kainombeka mshumo ara bastamo baspita chinombeka mshumo kaba zumbulu rone apala ka X baba to da Para FM renanu misiote ri live ka YouTube radawa para live na ka Facebook une bato da Para FM renanu misiote kana mtichire swa Para FM mashimsa 086002503 rione ka 87.9 na kana 7.8 kana bashimisa audio bk 811 Mutu werazuna naye na musene rakotamu mudiba queen nganthani ya uri rodi wa muzika wawe arifoza nga uraro adobari wi radibudziso uri na uyu mutu ngapi nga uri musi iphi low pozai wazura fasi wari ndikoto dodoba afunda ticheresa nga uri aralina na musi richikadihumera ka muzika wawe muloba namba muloba uri kono folai shamba zori ho mutu ribari chikadimutoda ari hai nendi kunivurira munango sambeke ya mshima Rodigeda uri nindibe queen mini washodwala na musi ndi mphomutura mpho kumtanganeza kambeke ya mshima Rodigeda ndoliwa udobanda buya and ndawana ene futhi na musi But manje bazidiburu mpho naruchera Soweto Deep Cliff karela basuri buchiro bongandira denga chilashipinga msinishikwaru ucho simple buchiro ndikadva mtupu nditofana na mwana mumwe I suppose ndajena chikoro ndayadzikreshi dzedza Soweto ndobebelwa so clinic a local clinic nawo ya Deep Cliff ndadzikreshi dzedza Soweto ndabvanepo ndaya chikoroni ndatuma primary chikoro chimapima ngwere yanepo Deep Cliff ndambobva after mwanyana ndayabu mara buchiro toba buchiro sa mwana mu bembengiro mondo one no biena dia ruchera one kana uyudala Ramo ndo fasi ya bad ndia makuru raro chiyang ngamanda ngazi holiday ngamanda December mwana mu rachidona rengeri na makuru na makadzi ngazi Easter rachidona rengeri na makuru na makadzi na vazwara venda raro chidara ngamanda Mushakabe wona makuru wabo nganderate bushakasho makuru na makuru asho ndachibafuna ngamanda kadbafuna ndibone mu baby wa khotsi bachitakaza lunga mutego bachiseisa bachirufuna bangari bana bachikonero yena bachisewa icho ndichabana bachikonero ukambwa kabamwe banati ndrodara po mtani ufini songo farafo ezo ndizo kupana bachikonero ukambwa nena mkomana ngana na muratu wanga so rari special bad ka mkeguru bachirufuna makwa mashudu ndi mkomana niba sizana bewe haya sizana bararu fenzi kardore beresoro ubaba sizana fezi haya ni zoba zwingandira dezo zo musinishikwaru asizendwa fezi hai rofara na bad ndori ya ndawana muwe muti washo ndajena kana ndishoponi kana ndigai chitaratani ndamuwana agiwa na muwe atibudzisi uri kakao ndinyi zvatoma gai zvayaga ha ndikujena anepo bukati ndabudzisa murawo zvino hoitani ndikudiwana ndikurwana mutu zvabudzisa ndo yotoma gai ndibudzisa after zonoiteya so relationship yasho sabasidzana yotorara rofarana rivasidzana mara retight ngamanda chikoloni angei mangwele
sa ṅwana muṱuku musi zwezwi mpho a tshi khou aluwa a vha tshi khou tama u vha mini? Mangwele nda sa khou tama u vha loyara. Oh, okay. Muthu ane tama u vha loyara zwi amba uri vha tshi amba nga maanḓa. Ndi pfha ngo ralo vhadededzi vha tshi mbudza uri ndi ambesa vha tshi pota na kha khotsi yanga pfha ṅwana wa ambesa mara nda tshi zwi funa zwo vha zwa vhuloyara nda tshi zwi funa tshiṅwe na tshiṅwe anything tsho no nṱanganyisa na tshibadela nda sa tshi ṱoḓi tsho fha luṅwe tshibadela ndi tshi vhona nese ndi khou pfha nga miyanga nda tou vhona nese khou fhira nga bada ndi khou tou lila ndi khou lila obvi ndi khou zhamba gosi ndi khou vhona dzi injection ndi khou vhona uri ndi nne ndo no khou ṱhavhiwa zwino nda ndo tou ralo anything tshine na tshibadela nga ngomu nda sa tshi ṱoḓi so nda ndi tshi vhona vhuloyara ndi khwine vhupholisa hayi nda tshi vhona vhuloyara ya vhuloyara ndi khwine nda ndi khou ṱoḓa u vha loyara mara zwa tshintsha tshifhinga tshi tshimbila tshi ṱuwa zwa mbo ḓi tshintsha khezwiḽa ni tshi yo phasa matric murole wa vhufumi na vhuvhili ndi hezwi mpho ni tshi yo vha clinical psychologist ni ni gudela vhu clinical psychologist zwa zwi khou bva ngafhi zwino izwo? Ya zwo bva kha ndi tshi tou aluwa ndi tshi vhona uri okay zwine mpho a zwi funa ndi zwifhio you know u interact na vhathu u ḓi wana ndi khou ḓivha na tshiṅwe tshithu nga nṋe ndi hetshi muthu a sokou ḓa kha nṋe a sokou mbudza mafhungo awo sokou amba dzi thaidzo dzawe sokou thoma hanefho no thoma hone kana ri a ḓivhana kana ri ḓivhani nda feel uri hu na space kha nṋe tshine vhathu vho no fila nga ri ndi hayani nda vhona uri okay ndi yone nḓila na nṋe ndi ya zwi takalela hezwi so wana ndi khou amba na vhathu ndi khou thusa vhathu nga heneyo nḓila ngori though upfhi ndi ambesa mara no thetshelesavho ndi a thetshelesa zwi tea u tshimbila zwoṱhe zwi tshimbila zwoṱhe ya no alusiwa nga mukala mubishopo vho Mutula vhane upfhi vha sa ṱoḓi u pfha na tshithu na tshithihi sa ḓivhalekani kana zwithu zwo bvaho nnḓa ha nḓila kha ri ḓo lavhelesa uri hu tshi pfhi vha vha tshi tou dina nga maanḓesa kha musi ni ri fhe na tsumbo uri vha vha tshi khou tou dina nga nḓaḓe he na tou zwi pfha zwa uri havha muthu vha a dina vha tshi rwa vha tshi rwa vhabishopo vha tshi rwa vhabishopo ndi muthu wa strict ro alusiwa nga heneyo nḓila ṱhamusi zwo bva na kha uri vhana vhasidzana fhedzi ende vha khou ṱoḓa uri tsireledza nga zwoṱhe nga zwoṱhe ya vhabishopo howa muthu o no amba luthihi a amba luvhili u khou bviselwa bannda u khou rwiwa zwino ro mbo ḓi zwi pfhesesa hezwo nṋe ndo mbo ḓi zwi pfhesesa nda ri hafha muḓini hafha u ita zwe havha muthu vho no zwi ṱoḓa kana wa rwiwa so ro aluswa ngo tou ralo na miyanga actually hu si no uri wa khwine ndi nnyi and ndi ḓo shavhela kha mma ngori baba ndi vhonevho ndi ri strict nga maanḓa hayi u shavhela kha mma vha khou posela murahu haningei you know navho vha very strict nga maanḓa so ya ro aluwa ngayo kha nyimele to raliho hu uri hoyu mpho ane a khou ambiwa o nowaho yaho dzi Nigeria ngafhi na ngafhi mashango oṱhe yo ngo fhambana dzi airport dzine dzoṱhe dzi yo ngo fhambana dza shango heḽi ḽoṱhe ḽine ra vha khaḽo ho imba ho thoma Sunday school nga nḓila ḓe nda tshi imba ndi tshe muṱuku ri Sunday school hu na dzi function kerekeni khulwane hapfi Sunday school kha ibe na tshipiḓa tsha you know item nyana hanefho kerekeni okay ri ḓo practice hapfi mpho u ḓo imba luimbo okay ra dzhena nga ngomu kerekeni kereke ya vhathu vhahulwane zwino nda thoma nda imba luimbo lwa Tshitshangani nda humbula lwa Xitsonga luimbo I think ndi na 8 years nda imba ndi kuvhona vhathu vhahulwane khe vha khou bvisa dzi tissue vha khou lila like ndi ri vhathu vha musi ndo khakha mini okay ndo khakha mini kani a thi koni u imba na why ndi tshi khou imba vhathu vha tshi khou lila ende vhathu vhahulwane vha khou lila khewa kereke khezwi ni khou thoma u lila ho khakheani nne nda imba vhathu vha lila ndi kha heyo age uri a thi khou pfhesesa uri khou itea mini it's only after ndi hezwi vhathu vha tshi mbudza uri hey wa ri fha ṱutshedza ra vhuya ra lila
woimba rapfa mudzimu akuvhudza woimba rapfa muya mukhethwa u khou ri kwama nda vha pfa mara nda sa pfhesesa ndi hezwi ndi tshi aluwa you know ndi tshi aluwa physically na kha zwithu zwa mudzimu nda pfhesesa okay mpho ye mudzimu vha mpha yone gift ye yo to itisa hani ndi gift ya hani ndi hezwi ndi tshi zwi pfhesesa zwi tshi make sense kha nṋe mara hu uri zwo thoma kale ndi tshe muṱuku ndi khumbula mbelo luimbo luya lwe a luimba ana miṅwaha ya mina ndibona yeso eshihambanweni mina ndzibona kuhlantswiwa switjo swanga mina ndzibona rirhandzu eshihambanweni achahumbula richiya phanda mara that part kombula tissue yeah that luimbo ndi lwono lwa Sunday school yeah hafha kha muzika wa gospel asi mafhungo o sokoto vha na ipfi ḽa vhuḓi fhedzi na zwine muthu a vha khou imba zwone ndi zwa ndeme nga maanḓesa uri zwi kone u takula muthu zwi mu ise huṅwe fhethu tshimuyani Mpho u tou ṅwala muzika wawe u bva kha nyimbo dzine dza tonga mudzimu wa Israeli u bva kha nyimbo dzine tonga ḽifhasi na ḽinnḓa ḽoṱhe ndi kind of like yeah u amba ndi upfa nungo kha ri ḓo lavhelesa uri kuṅwalele kone ku tshimbila nga nḓila ḓe ndi mafhungo u tou sokoto vuwa wa sokoto ri ndi khou ṅwala vhaṅwe vha amba uri a thi muṅwe na muṅwe na tshiṱori tshawe u pfa muṅwe a tshi ri ndi thoma nda vuwa nga matsheloni nda thoma nda gidima nda thoma nda dzhena maḓini o rothola nda kona u pfa maipfi a tshi khou zwino kha mpho zwi tou tshimbilani uri a sala a tshi ṅwala maipfi ane a vha uri a kwama muthu muṅwe na muṅwe nne ndi a kholwa uri ndi mudzimu kana ndi muya mukhethwa vhono dropa kana vhono ḓisa nyimbo kha nṋe ndi thoma nda vuwa na melody nda dzhia phone nda rekhoda uri u songo ntshavhela like ndi ḓo vha ndo eḓela nga maḓautsha so ndo eḓela hu ḓa melody hu ḓa ndi mini sound yeyi i si na maipfi nda tou hama nda dzhia phone nda ri ndi songo hangwa nda tou dzhia phone nda hama uri ndi songo zwi hangwa and then later ndi ḓo ita mini ndi ḓo founela muṅwe wa studio or whatever nda ri ndi khumbela ri ṱangane ndi swika hanefho ndi a mpfhisa okay I have a pianist of my own upfi Thendo wa mpfhesesa a lot he really understands me nda mu founela nda ri Thendo ndi khou ḓa hanefho studio ndi ri melody khoyu and u ḓo pfa and this is ndi something ndo no khou hama from my sleep mara ene u ḓo kona u ṱanganisa kha piano kana kha keyboard u bva hanefho ndi khou eda maipfi bit by bit luimbo lu ḓo vhuya lwa ṱangana lwa vha luimbo lwo fhelelaho miṱodzi no khou shuluwa maṱoni ya vhathu a i khou thoma namusi i khou thoma mpho na miṅwaha ya malo u ḓiselwa muzika no khou bva kha mudzimu kana ndi zwone zwine zwa khou ita uri vhathu vha tshi ṱanganedza muzika u swike mbiluni huwe miṱodzi ndi zwezwo zwiṅwe hafho futhi ndi u ḓiwana u na tshifhinga vhuhoneni ha mudzimu tshiṅwe tshifhinga zwi a vha hone ezwo zwithu mara iwe muṋe u tea u vhona uri zwi aluwa zwi a hula wa zwi hulisa iwe muṋe a u ngo tea uri u zwi sie kha heneyo level ngauri zwa dzula kha level nthihi zwi mbo ḓi vha you know zwi khou tea u vha zwi vhe zwithu zwo no khou aluwa ende uri zwi aluwe ngo tou ralo ndi hezwi u tshi ḓiwana u na tshifhinga na mudzimu wa tou dzula na mudzimu u ḓivhe mudzimu uri mudzimu ndi nnyi u pfhesese muya mukhethwa uri muya mukhethwa ndi nnyi u ambe na muya mukhethwa ndi uri ni tou vha vhangana mudzimu a songo vha stranger kha muthu ono tou raliho muthu ane na gift ya u imba gift ya u luvha
ani ṱangani na mudzimu hezwo no vhidziwa stage uri farani maiki ni imbe zwi ḓo pfala uri ni na mudzimu vho ni ṱangana hanefha fhedzi no no fhedza u imba muṅwe na muṅwe a bva dzawe mara uri zwi tou pfala uri hu bve ene mudzimu ngori u nga si fhi vhathu zwithu u si nazwo a u koni zwo no bva kha iwe ndi hezwi ure nazwo ndi hezwi mudzimu vho zwi shululaho kha iwe zwino arali u sina tshithu a huna tsheo no ḓo fha vhathu mara arali u na vhuhone ha mudzimu zwi a pfala u tshi fara maiki zwi a pfala uri ho muthu dzi awara nyana wa dzi spenda mani na muya mukhethwa u ya amba na mudzimu ha vhathu vha ḓivhana tshitshilisi wa Phalaphala FM mbekanyamushumo ndi ro ḓigeda na musi ro ḓigeda na Mpho Muṱula ane a vha uri ndi muimbi makone wa muzika wa gospel musi vha tshi khou pfa a tshi khou amba ngaurali vha tshi khou ita vha tshi pfha nga Tshivenḓa tshone a tshi khou tou pfhela zwavhuḓi ndi ngauri a alutshela tshikhuwani a alutshela Soweto fhedzi a tshi nga ḓivha o alutshela Soweto a nanga uri ene a khou ṱoḓa u amba Tshivenḓa fhedzi u khou tshi amba ketshi naho tshi tshi pfhala uri Tshivenḓa tsha tshikhuwani tsho badelaho dzi toll gate tsho ṋamelaho bisi fhedzi u khou tshi amba Mpho amba maṅwe mafhungo a ndeme nga maanḓesa kani ha ndi yone phambano ni ya tou vha hone vhukati ha muimbi ono imba muzika wa gospel na muimbi ono imba muṅwe muzikavho uri hoyu muimbi ono imba muzika wa gospel kha ḓi ṱole man uri a kone a zwi ḓivhe uri u na mushumo we a ṋewa wone nga mudzimu a si mafhungo a ipfhi a si mafhungo a talent a si mafhungo a gift fhedzi gift i hone mara arali u muimbi wa gospel a ngo fhambana na muthu ono ima phanḓa funza a ngo fhambana na muthu ono ima kana a rabelela vhathu kana a ita ndi uri mushumo wa mudzimu u ya u ita mara nga heneyi nḓila ye mudzimu vha u fha yone wa kona u ima phanḓa ha vhathu wa u tou imba ha ita zwithu zwinzhi vhathu vha fhola kha ṋama physically vha fhola nga muhumbulo vha fhola muyani muthu a pfa uri okay ndo bva hayani ndi siho right mara zwino ndo no vha right ndi na iṅwe testimony ndo i wana futhi kha DM kha Instagram ho muthu a ri kha nṋe I was then 5 years kha mbingano ndi sa koni u vha na vhana nda dzhenisa CD yanu nda thetshelesa mudzimu wa Israel ari can I tell you a tou ntsumbedza na tshinepe ari can I tell you uri nga holo luimbo mudzimu vha ngitela ḓembe nda lu thetshelesa holo luimbo nda ḓivhudza nda rabela nda swikela nga muya wo rabela ndi ku thetshelesa holo luimbo ali lutendo lwanga lwa takuwa nga iṅwe nḓila u kale ndi tshiya dzi thabeloni pfhi dani gai dani ḓo rabeleliwa dani gai ni ḓo dzhia mini itsho no ḓo ni thusa ari mara ndo no thetshelesa holu luimbo nda pfa ndi na luṅwe lutendo nda pfa ndi na maṅwe maanḓa ari mudzimu vha ngitela ḓembe nga holu luimbo ndari mudzimu kha ri ndiwe amen ndi wone muhumbulo muhulwane tshifhinga tshoṱhe musi ni tshi imba ndi wone muhumbulo muhulwane ngori ndi a ḓivha uri ndi tshi takuwa kha nṋe sa hezwi khotsi anga vha zwi vhisa zwone uri a si tou mafhungo o u takadza dzinḓevhe dza vhathu a si u entertainer ndi mafhungo o ministara ndi mafhungo ori ndi a zwi ḓivha uri this hei ndi calling ndi zwe mudzimu vha mmbidzelwa zwone ndi zwe mudzimu vha nḓolela zwone ndi zwe nda ḓela zwone shangoni ene ndi hezwi mudzimu kha nṋe ndi tou vha goloi ndi vehicle ya muya mukhethwa uri a shuma ndi tshi ima phanḓa ndi ri Jehova nṋe ndi a tsa u takuwa vhone nṋe a thi vhonala u vhonala vhone vhathu a vha pfhi nṋe vha pfha vhone and zwe vhone vhone khou ṱoḓa u zwi ita hanefho nga hetsho tshifhinga ndi sina ndavha uri ndi gai mara nda wana yeneyo chance ya uri ndi fare maiki ndi imbe ndi ri mudzimu wanga kha u itela lufuno lwavho nṋe ndi tshishumiswa kha vhone kha vha ite zwe vhone vho no funa zwino lufuno lwa muzika wa house vho DJ Fresh lwa fhelela phi a lu ngo fhelela man lu tshone luone ndi
nnzhi uri ara DJ Fresh anga phone ari ndi khou ṱoḓa vocalist zwino ndi henefho ri ḓi lavhelesa lufuno lwa u bika vhathu vhanzhi vha zwi ḓivhi zwo ri u funa nga maanḓesa u bika ende muṅwe muloro wo hu ḓiwana a na restaurant ya yes zwi kha ḓi vha hone okay ho muloro kha ḓi vha hone and I believe ndi a kholwa uri mudzimu nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo zwi ita zwi itee ndi a funa u bika nga maanḓa nne a si muvhili wanga uyu ndi a bika nda dovha nda ḽa love food ndo tou hanga he nda ḓiwana okay ndi khou vhaisala at some point mara ndi funa zwiḽiwa yes ndi nga dzulela any food channel almost for hours and not just watching ndi khou sedzela ndi khou ṅwala dzi recipe ndi khou ḓo zama this ndi khou ḓo zama that and yeah ndi a zwi funa u bika hao zwino zwo hasha soma muhashi guys zwiḽa soma muhashi ndo no vha muhashi kha vha ri ndi mini ndi dzi community radio station yo no pfi Rainbow FM it's a Christian radio station nda ndi na slot nyana on a Wednesday nda ndi tshi hanefho and yeah nda ḓiwana nda pfa ndi khou zwi takalela ndi khombo itela link ya ro ḓigeḓa yo vala mbekanyamushumo kana yo ri kha ḓivha vhukati ha mbekanyamushumo okay ri kha ḓivha vhukati ha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa kumba vha dzula hanefho vha songo vho ya fhethu vha ḓi takalele show avo godelwa bege yanga bege yanga igodiri avo godelwa bege yanga kha ri ḓo lavhelesa hu na tshifhinga tshe ra mupfa mpho havha na tshifhinga tshe ra tou muṱuvha a si tsha pfhala tshithu na tshithihi ri sa ḓivhi uri mpho ngafhi ri tshi ri dzi Facebook a ri mu vhoni ri tshi ri muzikani a ri mu vhoni ri tshi muṱuvha ri tou humela kha muzika wawe wa mulovha namba mulovha uri ri kone u mu pfha kana ri kone u mu thetshelesa ha vho u tshi khou itea mini nga tshita tshifhinga nda ndo ṱangana nazwo mani Miss P dzo vhuya nyana ndi uri u ḓiwana muthu nga muzika wawu u khou fhodza vhathu nga muzika wawu u khou fhaṱutshedza vhathu tonga Saṱhane ambo ḓi ri hoyu nga ri khou itesa hoyu iri ndi to mu kokodza nyana ndi mu kokodzele nyana murahu kana ndi nga zwi vhea ndi mu vale mulomo ku dina nda ṱangana na dzikhaedu nda vha muthu o no khou vhaisala nda lwala nne ndo vha bofu ndo maṱango valea ndo ri ndi khou tou zama ndi khou lingedza u sumbedza zwe nda ṱangana nazwo uri zwa zwi khou tea uri zwa zwo puḽana uri zwi tou ndistroya completely mara ndi tshilidzi tsha mudzimu uri ndi khou ḓiwana ndo dzula hafha kha ro ḓigeḓa na Miss P ndo vha bofu nne ndo valea maṱo ndi tshi tou fariwa Miss P o dzula hanefho nda sa ḓo vha ndi khou mu vhona na luthihi maṱo ndi tshi vula nga matsheloni ndi mutsi ndi khuli ho tshena ndi khou vhona tshithu nga hanefho ndi kha ḓiri a thi khou pfhesesa ku ita mini okay ku ya madoktani trying to vhona uri u khou ita mini trying to adjust okay vhutshilo hovhu vhuswa u sa vhona zwavhuḓi nda sa tsha ita tshithu nda move from my place nda dzula na back to my parents' house or obviously I need to be taken care of I can't ndi nga si kone u vha ndi ndoṱhe because
stayed alone. Ndi nga si kone u vha ndi ndoṱhe hafha ndi sa koni u vhona. Ndi kha ḓi dealer na hezwo nda fariwa nga dzi kidneys. My kidneys had a problem. A dzi ngo reach a kidney failure no, but nda fariwa nga dzi kidneys. Uri a vha na vhulwadze ha dzi tswiyo dzi tswiyo. Ndi kha ḓi vha hanefho ndi kha ḓi zama u vhona uri ndi khou ṱanganisa mini ndi mini zwino ndi maṱo ndi dzi tswiyo. Ndi tshi uri papara mulomo khoyu wo sedza nga ngei Miss P hayi tshanḓa ndi ri tshanḓa hayi tshanḓa ndi ri ndi a tshi ḓivha mani tshanḓa tshanga ndi a tshi ḓivha tsha shuma tsha right ndi tshanḓa tsha monde ndo shumisa tshone tsha uḽa a tshi khou shuma. Mulomo khoyu mulomo wo sedza ngei ḽiṱo maṱo kana ḽeneḽi ḽiṱo kha side ḽa uḽa ḽi sa bonyi ndi tshi tou ḽi vala nṋe muṋe nda dovha nda ḽi vula. Hu khou itea mini? Khazwo ndi khou okay ndi khou dealer na hezwo ndi no khou dealer nazwo. Khoyu muvhili ndi malonda fhedzi a thi ḽi tshiṅwe na tshiṅwe tsho no dzhena tshi a bva. Tshiṅwe na tshiṅwe ene zwo itea tshifhinga tshilapfhu zwo fhira ṅwaha zwithu. Ndi nga ṅwaha mufhio? Ndi ṅwaha mufhio? Before the COVID 2019? Yeah, somewhere. Zwino mpho afha u fhodza vhathu nga kuimbele kwawo. Vhathu vha ya tou rumela na milaedza, vhathu vha ya founa, ndi a tenda u fulo na kerekeni vhathu vha ḓi tou ḓa vha tshi amba nṋe ngo nda ndi khou lwala nda fhola. Zwino u hafha kha heyi nyimele hu khou itea mini muhumbuloni wawe? Muhumbuloni wanga nda thoma nda ṱanganana nda vha nga ri ndi muthu o no penga so uri hu khou itea mini zwavhuḓi a si nne uyu. Miss P nda loser weight tshiambaro tshiṅwe na tshiṅwe ndo no tshiambara tshikhuwa tshiṅwe na tshiṅwe ndo no khou ambara hu khou itea mini. Muhumbuloni wanga ndi uri mudzimu vha tou nditsha ngoho vha tou tenda ngoho ndi vhone havho vho no khou tenda ndi khou humbula u pfha nga vhone vha khou tou tenda ngoho zwi khou itea kha nṋe zwithu one after the other. Nda vha na a very short period of u ḓi wana ndo kwatela mudzimu mara tshifhinganyana tshiṱuku nda ḓi vhudza mara hu khou itea mini. Nda pfha ndi na anger uri the very same vessel nne ndi muthu o ḓinekedzaho completely uri ndi shumisiwe nga vhone mudzimu nga heneyi nḓila vhone vho no funa ngayo, in which one of the ways ndi u fhodza vha fhodza vhathu nga nne mara hezwo zwi khou itea kha nne nda vha ndi sa khou pfhesesa mara tshifhinganyana tshiṱuku muhumbulo wa tshintsha. I think hovho ḓuvha ḽiṅwe ndo dzula nga nnḓa khotsi anga vha ḓa vha mbudza vha ri kha nṋe Bivhili iri na zwe Saṱhane a zwi puḽana mudzimu vha ḓo zwi dzhigisa and it will work for your good. Even whatever it is that the devil has planned upon your life a zwi nga prevail, a zwi nga bveleli. Mudzimu vhone vha kha ḓi vha nga ngomu ende mudzimu plan ndi yone yo ḓo bvelela hu sini ya Saṱhane. So nda tshintsha nḓila ye nda ḓi lavhelesa ngayo nda shandula
muhumbulo na kha nyimele ye nda ndi khayo nda vhona uri okay tshiṅwe tshifhinga u khou tshimbila na mudzimu wa gonya tshiṅwe tshifhinga u ḓi wana u tshi vhangana tshiṅwe tshifhinga wa tsela mara hu na he mudzimu vha ndi khou ngisa hone ende nda kholwa uri u bva hafha hanga mudzimu zwa zwino kha yeneyi nyimele hu na zwe vha no khou gudisa zwone hu na training ndo no khou ṱuwa khayo ya u themba mudzimu ya u thoma yo vha na fulufhelo kha mudzimu uri mudzimu wa mu fulufhela na ngwe ho bifha so wa mu fulufhela and can you still don't ndi sina maanḓa na u imba kerekeni or anywhere else nda ndi sa tsha imba you know nda ndi sa imbi na u ya kerekeni tshiṅwe tshifhinga nda sokou ya nda ḓi dzula murahu nda vhona vhathu vha khou mangala nda decide uri ndi khou litsha u ya kerekeni ne vhathu vha sokou ntsedza ai ne vhathu ngari mwana mwe sokou ntsedza khou mbudza ini khou ḽiwa nga mini zwino ini khou ita mini nga ini zwino nda rai nda vhudza mianga na chai yange mwana mwe sokou vhudzisa uri ndi khou ita mini ndi khou ḽiwa nga mini hey a thi tsha ya kerekeni but whether ndi khou ya kerekeni or not relationship yanga na mudzimu ya hula man ya takuwa nda rabela I started na u ḽa zwiḽa zwi khou dzhena might as well ndi sokou fast ndiye nalo ndi fast and just declare an unending fast I found myself ndo dzhenelela nga maanḓa kha thabelo nda ḓi wana ndi khou worshipa ndi ndoṱhe nda ḓi wana ndi khou luvha mudzimu nda ri you see now audience hafha thi a si muthu audience ndi vhone vhane mudzimu audience ndi vhone vhane zwino this is now between nne na mudzimu a thi ngo stopa u worship yes in the public eye yeah ndi nga amba so kha vhathu kha dzi showini mini gai yeah mara nne nga ngomu kha nne na dzi nyimbo that were birthed during that time dzona kha ḓi ḓo pfhala dzi sathu pfhalaho ndi hezwi ndi khou vhona zwino na musi mudzimu vho no mpfukisa uri ho vhuna u takuliwa vhathu vha amba vhathu vhanzhi na dzi motivational speakers uri ndi musuku gold ndini musuku uri u vhonale u musuku u tea u fhira mililoni wa bikiwa uri u bve u khou penyelela ngo to ralo a u waniwi o to ralo process na process yo no tshimbila hone and iṅwe ya process ndi mulilo and nda believe uri ndi yeneyi process mudzimu ono khou ntshimbidza khayo uri ndi tshi tou bvela nga ngei u ḓo vhonala vhugala havho u ḓo vhonala vhuhulwane havho ndi a vha ḓivha mudzimu I've always known God I've always had a relationship na mudzimu mara hafho ndi re hone ndi uri ṱhamusi tshiṅwe tshifhinga u ḓivha mudzimu wa miyau you refer God as the God of my mother u ḓivha mudzimu wa khotsi hau you have never tshiṅwe tshifhinga out to experience mudzimu personally wow so hafho ndi re hone thi Miss P ndi ḓivha mudzimu nga iṅwe nḓila ya nṱha ndi ḓivha tshilidzi tsha mudzimu nga iṅwe nḓila ya nṱha ndi pfesesa tshilidzi tsha mudzimu ndi pfesesa lufuno lwa mudzimu ndi pfesesa tsireledzo ya mudzimu ndi pfesesa maanḓa a mudzimu nga iṅwe nḓila ya nṱha ene zwa sa ḓo konadzea hezwo arali nda ndi songo fhira hafha ndo fhiraho muṅwe wa vhathu vhe vha vha hone nga maanḓesa kana thikho khulwanesa ho vha humi yawe vha vha hone nga maanḓesesa kha ri ḓo lavhelesa musi vha tshi vho ri sia fhano shangoni musi mpho ono takuwa lutendoni hafho hune ono ḓivhudza uri hai ndi a ḓo zwa uri mudzimu vha khou ita mini nga kha nṋe ha ḓa ha ita mini zwa ḓa zwa mu kwama nga nḓila ḓe arali ho vhona muthu a tshi nthembelela nga maanḓa arali na muthu a khou believe nga maanḓa I think even more than my father
kha gift yange ya u imba arali una muthu nda tshi mufhaṱutshedza u fhira vhathu vhoṱhe ndi vhala mufumakadzi. It's my mother. Vha tshi nthabelela vhala muthu ndi hezwo ndo ḓivhudza uri ya mudzimu ndo pfhuka thi kha zwikonḓaho vhutshilo vhu khou vha khwine health wise and ha ita hezwo mma vha ri sia a vho ngo lwala no a vho ngo lwala nga Monday nda ndi navho ri khou shopha nga Ḽavhuvhili ndi khou amba navho nga bo 1:01 nga masiari ri khou sea vha tshi seisa luṅwe havhala muthu vha khou ntseisa. That's one of the things zwiṅwe zwa zwithu ndo no funa vhathu vho no nḓivha ndi funa u sea badi vha khou ntseisa nga maanḓa nga bo 1:01 nda ndi nḓuni and then nga bo 6 murathu wanga vha mpfonela uri a ni ṱavhanye na swika hayani na ndi ri hu na mini ara thi khou ḓivha u khou ita mini nga muyani mara a thi khou pfesesa ndi ri a ri swikani nda mbo ḓi takuwa hafho nda ndi hone nda humbula ndi khou bva nga munango wa kitchen hey Miss P a thi koni u describe your feeling uri ndi feeling ḓe mara i rwa nga ngomu hafha nga ngomu havha nga ri ndi khou zwi ḓivha uri ndi khou swika nda wana nyimele yo tou itisa hani mara nda hana nda ri never havha muthu fhedzi amba navho musi zwezwo nda bva nda swika hayani nda dzhena nda ya kamarani nda vha sedza nda ri ndi zwezwo ene ndi khou swika nduni hashu hu home na kitchen ni pfesesa Miss P ndi khou fila bo bika. She cooked, she prepared supper, you know, she just prepared everything, bo disha bavara, the way the dishing pots bavara, everything, like covered everything properly. Bo bika, bo prepare supper ba muthu. Now, ho routine yabo, suppose dowela, ba tshipetso bika ba di badamela kamarani yabo, ba sedza whatever TV the program ono dzifuna. U badama haba nepo, abo ngo chavuwa. Hey, nne Miss P, a thi ḓivhi zwo ndzhia maḓuvha mangana uri ndi tou bvisa na miṱodzi. Ho vhungari ndi kha ḽiṅwe shango ndi ndoṱhe. Ndi khou vhona vhathu vha khou zwi vhona ende vha khou zwi dzhia for what it is. Nṋe kha nṋe ndi khou a thi ḓivhi uri ndi khou hana a thi khou tenda uri hezwo zwithu zwo itea. Vhathu vha khou lila na thi khou ḓivha uri vhathu vha khou lila mini. Ndi khou vhona vhathu, you know, that commotion kha nṋe a thi khou pfesesa uri khou ita mini. Ndi khou zwi vhona zwo iteaho mara ndi khou hana. Doctor a vhidziwa a vha declare uri muthu vho ṱuwa kha nṋe it's like okay. Hu ḓo vha ho fhira khamusi maḓuvha 3 or 4 days ndizwi zwi tshi nthwa zwi tshi ndia uri a vha tshewe. But funny enough, I think because of what I'd gone through with my illness, I think the one a place of blaming God for anything. You know, when I choose scripture, ka Bible, you know, ka chingwe na chingwe, ka chingwe na chingwe, ka chingwe na chingwe. You thank God. Nduri kha nyimele iṅwe na iṅwe
u ḓo wana tshe u nga livhuwa mudzimu ngatsho. Ho vhifha tou ralo Miss P. Mudzimu a ndela kha nṋe, mudzimu vha ndzumbulela uri mara her departure, u ṱuwa havho was painless. U ṱuwa havho was peaceful. Havha muthu a si muthu vho vhaisalaho, na ḓiwana ni khou gagamisa ni khou ya zwibadela ni khou vhuya ni khou ita mini ni khou vha nesa zwino ni sa tsha ḓivha uri ni fare gai ni litshe gai ni stop matshilo avheni because of one. Her departure. I didn't stop worshiping God. I didn't stop. I didn't stop u renda mudzimu. I didn't imisa. Nda ḓiwana vhuṱungu vhuhone vhu tshe hone na zwino Miss P. Hezwi zwithu zwi kha ḓivha zwiswa zwo itea mahola nga August. So tshilonda itsho tshi kha ḓivha fresh. Mara havha na hetshi script tsho no ri nothing, ahuna na tshithu na tshithihi tshi nga ri fhambanya na lufuno lwa mudzimu. A tshiho. Ende Biblia ya amba uri nangwe hu lufu kana ndi lufu kana ndi mini, what is it that can separate us from the love of God? What is it? And you come to understand, and the maturity uhula kha zwithu zwa mudzimu zwi ḓa na kha hafho fhira hone zwi ita uri u aluwe nyana, u vhe na u pfesese uri mudzimu ndi mudzimu kha nyimele iṅwe na iṅwe. Kha ri lavhelese vhathu vhane zwa zwino vha na nyimele dzine vha khou ṱangana nadzo nga maanḓesa yo xelelwa nga muthu ane vha vha tsinisa naye, ane zwa zwino ha thu swikelela hafho hune a khou pfesesa uri hu pfi kha ri livhuwe mudzimu kha tshiṅwe na tshiṅwe. Ndi mini tshine a nga vha eletshedza tshone zwa zwino vhane vha khou thetshelesa uri vha bve hafhaḽa swiswini ḽine vha vha khalo ngauri vha khou pfha nga vhutshilo fhela ngauri vho xelelwa nga muthu ane vha vha tsinisa naye. Ndi tshilonda tshi sa fholi. Ndi khomba nga vhathu vhane wa wana vha na miṅwaha mivhili miraru vho xelelwa nga muthu ane vha vha tsinisa naye, fhedzi vha khou balelwa u ṱanganedza, vha kha ḓi tou zwi pfha uri ya ḓivha ndi mini dzi kha ḓi tou vhuya vhukuma. Hey Miss P, hezwi zwithu a zwi na formula man. A zwi na uri tevhela step hetshi u tshi bva step number 1 uye kha hetshi tsha vhuvhili, u tshi bva kha khone hafha u ḓo vhona nḓila ya u bva. Ri lila ra grieva nga nḓila dzi fhambananaho. Nṋe murathu wanga na zwino, murathu wanga ndi khou mutika, ndi kha ḓi mutikedza na zwino, ende mudzimu nga tshilidzi tshavho vho tou ngita uri nṋe ndi khwaṱhe because of my murathu wanga. O vhuya na phedzi ya miyanga, and they were very 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 close na miyanga. Nṋe ndi kha muthu o ṱanganaho na nyimele yo ṱangana yo no fana na yanga. Ndi nga ri kha vhuṱungu honovho pain heyo ni songo i sukumedzela kule nge. Don't deny the pain. Ni songo vhuya na ri a yiho pain heyi kana na ri hai ndi ḓo dila nayo later. Kha ineyo pain, kha honovho vhuṱungu, know that mudzimu has got good plans nga matshilo aneyo vhathu vho kha ḓivha vho salaho vho no khou tshila. Mudzimu ndi mudzimu no fulufhedzea nga misi yoṱhe, mara uri u fhola ndi process. Kha nṋe ṱhamusi nga dzhia 3 months, kha muṅwe ya dzhia 3 years. I know nṋe murathu wanga uri ndi ri try to speak to God, ndi ri amba na mudzimu, vhudza mudzimu zwo no khou fila zwone zwino. Ndi ḓo ri mini, ari ndi ḓo dovha nda ri mini kha vhala muthu vho mpfhetaho. Like that's how she puts it. Ndi ḓo dovha nda ri mini kha vhala muthu vho mpfhetaho ngei nḓila. Ndi dovha nṋe futhi ndi humele ngei ndi dovha ndi ri mini ngori nṋe ndo fheṱiwa. Hey, yeah, grief ndi iṅwe mara ndi khou ri kha vhathu vhane kha iyi nyimele, go through the pain, face it. Maḓuvha a fani. One day you'll feel like the mood is better,
matshelo ya thoma nga ri zwi thoma fhasi nga ri ndi hone ku pfha mafhungo uri ndi hone zwi khou itea. Mara kha zwoṱhe in that cycle, in that process, know that God is still God. And he cares for you. Mudzimu una ndavha na ini, and God still loves you. And lufuno lwa mudzimu lwa itea kha muṅwe na muṅwe. Ri tshi khou vala ino mbekanya mushumo. Yes, Miss P. Yeah. Ndi khou tama u ḓivha uri u bva afho ya phanḓa ri nga lavhelela mini u bva kha Mpho Muṱula na uri o no bva na fhaḽa fhethu ya vha hone. Mpho Muṱula o bva. Mpho Muṱula o bva kha fhethu hafhaḽa ha Swiswi. Ndi hezwi ndi nga zwi describe nga iyo nḓila. Hovho fhethu ha Swiswi mudzimu vho mpfukisa, tshilidzi tsha mudzimu tsho mpfukisa. And u bva hanga uri zwoṱhe zwe nda ṱangana nazwo a huna na tshithihi tsho mbulayaho. Ndi kha ḓi vha hone, zwi amba uri mudzimu vha kha ḓi vha na puḽani khulwane nga Mpho Muṱula. And ndi uri u dovha nda vhona uri ndo fhumula miṅwaha minzhi mara vhathu vha kha ḓi appreciate muzika, ministry wanga, zwi a nṱuṱuwedza nga maanḓa. Zwo ralo ri nga lavhelela mini phusha nga dzi first ndi nga zwi announce nga dzi first dza June, Miss P, ndi khou ita comeback worship concert. Yeah. Ndi uri hafho vhathu vha ḓo vha na tshifhinga tsha enough tsho vha fhasi ya ministry wa Mpho as this reformed kana hoyu muthu muswa o bvaho. Vhathu vha ḓo vha na tshifhinga tsha enough u pfha Mpho uri okay, nga murahu ha zwoṱhe zwe a sedzana nazwo, what kind of a sound is she bringing? U khou ḓisa sound muzikade. Zwi amba zwori zwine ra khou fundela zwone ndi tou ḓa nga dzi wane. Vhathu kha vha ḓe nga dzi wane. Mpho ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshawe kona u swika kha mbekanyamushumo ya Roḓi. Zwa songo leluwa uri ambe nga hetshi tshiṱori fhedzi khou livhuwa nga maanḓesa uri o kona u kwama na vhaṅwe vhane vha vha uri vha khou ṱangana na nyimele dzi no fana na dzawo. Khezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM mathina mbekanyamushumo ya Roḓi i tshimbila ngo to rali na musi nga Ḽavhuraru ndi tshi livhuwa u vha havho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Kha vha zwi humbule uri muthu muṅwe na muṅwe wa ṱangana na khaedu dzo yaho nga u fhambana. Kha vha vhayeni vhane ri khou vha ḓisela vhone vhege nga vhege, ri khou itela uri na vhone vha kone u vha na tshikhala tsho shandula vhutshilo havho. Miss P, u bva nga ino nḓila musi ndi tshi takuwa hafha ri kha mafhungo ne a wara vhuṱahe ha khou tevhela mbekanyamushumo ri a dzedzo bva kha nṋe na mubveledzi Jones, Mr. Lava kha vhe madekwana vhuḓi Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Mara ungari muthu wa sa to pfa zwavhuḓi a tshi silinga na u dzulela u rwiwa sa muthu ane kha ḓivha muṱuku. Ndi zwithu zwe a sokou mona hanefha muṱani wa hashu u thoma kha vha mukalaha vho Phineas vhane nda khou ri ndi vhone vho translate wa Bivhili na thoma u shutha ri muvhanga rere hezwi ri khou ita hezwi zwithu ndi humbula ri Venḓa vha mbo ḓi ri yo a ro ngo audition muthu no pfi Albert wa sa vha na ndavha na mvelele yau u tou vha muthu o xelaho. Ri na mashudu ngauri vha kha ḓi vha hone vhathu vhane na musi vha ri ḽa ḓafha ḽi a kovhela yashu mvelele ri ḓo fa ro i nambatela. Ri na muṅwe mashaka nḓila kha dzisopi ndivho mutsila kha vha pfe zwinzhi musi Miss P a tshi vha ḓisela vhone kha Roḓi nga Ḽavhuraru ḽa ṱhanu fulwi miniti miṱanu bva kha awara vhumalo u swika awara vhuṱahe madekwana kha Phalaphala FM.